Ulandzela indzaba yembango welikhaya kaBaartjies kuMadonsa lapho khona ke bandile Baartjies athi ke ubangiswa ke bobaba wakhe ke lomncane indzawo ke yakubo lathi ke wayeshiyelwa ke nguyise. Sikaza khulumisana nandaba zabantu akamanzini umnumzane Thamsanqa Thikati lo waveta ukuthi ke konke ke sekutawuhamba kahle njengoba ke bobabe labancane babandile bavuma ukuthi ke ngibo ke labona. Kuhlale nje kwenteka kanje sesinabo boma 5 years solo sihamba enkantolo solo nje kanje kude vele imehluko babethikati masifika lebe bamkhipha mina bangicosha bathi angihambe badosale baba umhlaba wabo ngabe sesiba nembuto kanjani kanjani umhlaba wabo ngoba abamati ukuthi ucala kuphi abamati ukuthi ugcina kuphi and batokwe kanjani kunalabanye labangihlukumedayo uyayibona into le so ngilapho sabane ukuthi asibone ngeliso linye khona kaza athi ngide inhlonipho ngoba bengibuda imibudo so bese abasakhona ukungiphendula sekuba ngathi ngiyatselela lapho so kude nje kuyafana la nasho silethlwane kya overcrowded bese emva kwaloko ukhanza ukuthi sekufike ukuthi ngiyobona letinye tilwane sekusala ngalana sekuyalenga uyabona dibadinene njenganethi ngulube didala kanye isikhathi sekuba overcrowded sekuyadlana ngokuthi kude space yabo letinye timvo ke bayadeba yabo ngoba sakhona ukimonitor kahle diningi letindzawo ngalesi isikhathi silime emakhaya abantu sekunali nalemfuyo yethu siyicelela ukuthi ihlale emakhaya abantu manje sakhona ukumanage kahle yonke but indzawo ikhona khona la yebo bayayithengisa manje indlela ngifuna ukwathi ngayo noma kubuda ngayo ukuthi bathola siphi isigwebo laba labathengisa umhlaba kuSwazi Nation Land ngoba kuhlale kuthiwa umhlaba wakuSwazi Nation Land is not for sale ngaba ke sebatholakele sekwende kanjani ngabo bathola siphi isigwebo bona yebo ngoba sesithe lesikhathi yabo solo siyemuva thini noma singazama siyahlanyela siyafuya sibuyele emuva yabo naba sebatholakele ke nange ama verdicts aphumile nange ama-court order abawalandzeleli yabo senema-contents lapho ababoshwa abanani kodwa namina mangenta the same thing labakwendawo bona fast futhi emaphoyisa bayasibopha sikhona ngivolelekako-ke mhlawumbe sesingasaboni futhi asali ukuthi ngabayini. Ngani-ke bandile Baartjies uthi ke kude info lehamba kahle futhi ke yena ufuna kwathi ukuthi ke bamfula bathengisa umhlaba weSwazi Nation Land lekuthiwa ke awuthengiswa bathola siphi isigwebo. Ngikunohlahla thwala etindzabeni eMaswati Channel ngina Gary Carlos kamanzini.